Ekuseni ngiyalibingelela abathandekayo kini lonke elisilaleleyo lelisibukeleyo kuzindawo zonke ezahlukeneyo. Mina ngikhuluma lani ngumfundisi uJesu. Salibonani balaleli lababukeli, siyabingelelana ngegama lenkosi yethu uJesu. Sengathi singabusiseka isifundweni sanamhlanje okhulumayo eNDLOVU. Salibonani bantwana benkosi lonke lesibukeleyo lelisilaleleyo, sihlangane esifundweni. Ngithanda ukulibingelela ngegama lenkosi okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani sithanda sesizulu ngegama lenkosi. Siyibonga njalo inkosi ukuthi ivumile ukuthi sibe kulesi sifundo namhlanje. Okhulumayo ngisithemba inkosi Thembe elihle sivanda. Asicimezeni isikhulekeni. Baba wethu sezulu umdalisi lomhlaba. Sithanda ubonga somandla isipho sempilo siphasona imihla ngemihla. Sicela umoya oyingcwele uNkulunkulu angenele kule indawo nxa sathi isikhathi ukufunda lesi sifundo ube lathi somandla. Ngikhulekela igama lakho. Amen. Amen. Namhlanje bathandekayo sikusigaba sesithathu sakule ikota lapho sikhangela khona isihloko esithi indodana yesithembiso kumbe indodana eyathenjiswayo. Sizafunda okuningi namhlanje ngale ndodana yokuthenjiswa. Umbuzo engiba lawo ngothi wona kanti lo muntu uthenjiswa kutheni? Engubani othenjisiweyo? Akusibalele indlela yokufundwa kwekhanda uHebrews 1 ivesi nga1 leka up to 4. Verse 1. Kudala uNkulunkulu wakhuluma kubokhokho ngabaprofeti ezikhathini eziningi langezindlela ezehlukeneyo. Kodwa ngalezi zinsuku zokucina ukhulume kithi ngendodana yakhe ayibeka ukuba indlalifa yezinto zonke, kodwa adala ngayo izulu lomhlaba. Indodana iyikubenyezela kwenkazimulo kaNkulunkulu kanye lesifanekiso uqobo sokuba nguye kwakhe. Iqinisa izinto zonke ngelizwi layo elilamandla. Emva kokuba isidlinzekele ukuhlanjulula kwezono, yahlala phansi ngakwesokudla sobukhosi ezulwini. Ngakho yaba ngaphezu kwezingilosi ngoba ibizo eyalithola njengelifa lilikhulu kulalezo. Kungenxa yani kwaba lalesi sithembiso kwakutheni nxa sikhangela isihloko sesifundo sesanamhlanje kwakutheni okuyimbangela ukubana kube lesithembiso sendodana njalo ingubani leyo ndodana yesithembiso? Siyabonga mfundisi. Maybe ngingakafiki lapho ngithanda ukuthi sincedisane lababukeli labalaleli ukuthi nxa sikhangela ibhuku lamaHebheru sikhangela izifundo lezi esisikhangele khathesi kukhulunywa lapha singathi intshumayelo le kaMaHebheru njengoba sakuthola kusifundo 1. Intshumayelo le ikhangelane labalaleleyo abaphakathi kwezinhlupho ezitshiyeneyo. So sithola isifundo sanamhlanje siletha okunye okuzancedisa ibandla lamaHebheru eliphakathi kohlupho. Siphenduka empuzweni obuziweyo. Sithola ukubana isono sasesingenile emhlabeni. Sesingenile emhlabeni uAdam lemuli yakhe lathi sonke siyinzalo kaAdam sokumele sife. So sokufanele ukuthi kulethwe umuntu ozayenza ukuthi abantu bahlengwe ezonweni zabo Adam lemuli yakhe. Ngenye indlela uAdam kwakuqakathele kakhulu kubana kube le ndodana ethenjisiweyo. Yes. Kwakuqakatheke kangakanani? Sikubona ngani ukuthi kwakuqakathekile? Indodana iza ukubana izo representa, iza ukubana izomela ngokuqala. Okwesibili njalo indodana izukuthi izosindisa, izo redeemer abantu abawele esonweni. Sinanzelela ukuthi kumaHebheru laphana sitsheliwe endinyaneni yokwaziwa ngekhanda ukuthi uNkulunkulu ensukwini zokucina ukhulumile ngendodana yakhe. I think siza kuze esifundweni ukuthi uNkulunkulu utheni ngendodana yakhe, uziveze njani ngendodana yakhe kithi esiphila ezikhathini zokucina. Siyabonga okunanzelela uhlupho olwaba khona oluntwini lapho isono sesingena emhlabeni njengalokho uNdlovu esechilo.
uAdam wasethenjiswa ke ini indodana. Besimbona uAdam ezuza indodana yokuqala, ngibona bejabule okumangalisa ukuthi ya kusho ukuthi nguyena lo owesithembiso. Yeah. Alright, khona lapho mfundisi, uAdam bayatshela ngithi uthi kuzaba le ndodana. So bethi besiba lo mntana wokuqala bacabanga ukuthi ngubani? Yindodana kanti hayi engakafiki yona le ndodana yani yesithembiso. Kodwa ke into engijabulelayo ukuthi baba lokukholwa ukuthi njani since sebewele esonweni baza njani bazakhululwa ngale indodana enjani ethenjisiweyo lo ababelahleke ukuthi Akusibhalele njalo iHebrews 1 verse nga2. Hebrews 1 verse 2. Kodwa ngalezi zinsuku zokucina ukhulume kithi ngendodana yakhe ayibeka ukuba indlalifa yezinto zonke yona adala ngayo izulu lomhlaba. uNdlovu ucine ethinta ukubana kathese uNkulunkulu ukhuluma nathi ngendodana yakhe. Iverse 2 yena lo oqala ngamazwi athi kulezi insuku zokucina ukhulume kithi ngendodana yakhe. Maybe ingakayiphambili ngombuzo, yiziphi lezi insuku zokucina okhulunywa ngazo la? Umbani onganika impendulo. Yiziphi lezo zinsuku zokucina okhulunywa ngazo la? Kuyini esekufundayo ngamazwi la akaPaul athi kulezi insuku zokucina okhuluma lathi ngendodana yakhe? Ngisafuna kakhulu udaba lezi insuku zokucina. Now Isaiah nxa ebhala uthi umhlaba esiphila phakathi kwawo uyaguga, uyajujuka nxa kulilembu, uyaphelelwa ngamandla. Ngezinye indlela umhlaba esiphila phakathi kwawo lembali. Imbali yomhlaba izofika emaphethelweni ekucineni. So ekucineni kwesikhathi, ekupheleni kwesikhathi yizo lezi esithi thina zinsuku zani, zinsuku zokucina. Maybe singezelela khona lapho. Kukhanya ukuthi umpostoli uPaul wayekukholwa ukuthi isikhathi ayiphila kiso isikhathi sensuku zokucina. So kuthi ukuthi nxa kwakuyizinsuku zokucina ngesikhathi sikaPaul kukangakanani kathesi. Kuthi ukuthi kathesi isikhathi vele sesiphele kakhulu. All right. Yeah. Okay. Maybe Daniel nxa eloba uthi kuzafika lokho ekuthiwa ngesikhiwa yi-end time. Ekupheleni kwani kwesikhathi nxa sikhangele lesiprofethini. Kuthi ukuthi uJesu esiza the promised umntwana othenjisiwe, indodana ethenjisiweyo. Nxa isiza lapha emhlabeni izofeza umsebenzi wokusindisa abantu. After senyukile wabuyela ezulwini sekuqalisa ke insuku zokucina. Isikhathi sesiphelile. Ukuphela kwani kwesikhathi. Ngoba okukhangelelweyo abafundi ababekukhangelele ukuthi njengoba uJesu senyukile wayezulwini, the next thing okumele yenzakale ukuthi kumele aze futhi azothatha abantu baye ekhaya ezulwini. So leyi iperiod leyi yiperiod yokuthi uJesu senyukile wayezulwini, abafundi bakaJesu sebechumayela ngamandla belethemba lokuthi uJesu uyeza masinyane. Funa babecabanga ukuthi uza kuze eminyakeni lele seduzane abaphila phakathi kwayo. Ngiyabonga. Ngikuzwisa usithi yena ukubuyela kaKristu emva kokufa kwakhe ezulwini kuhle kuPaul ukuphila esikhathini sokucina. Yes. Paul abafundi bonke bahle baphila bekhangela ukuthi hayi lesi isikhathi sonjani sokucina. Yikho ngaka kuThesalonika ngale uPaul esekhuluma ngabafile ukuthi hayi bathandekayo. Thina esiyafunyana sisaphila lalawo kanjani abafile siyahluka kanjani iPerugia ukuthi izayenzakala ngesikhathi labo bephila khona. Bephila, right. Nxa sifunda incwadi kaNahum 24 verse ka14 kusiya ku19. Sizakhangela lo Isaya futhi ngo2 verse ka2 kusiya ku3. Sifumana isithembiso bani uJehova ezabenzela abantu bakhe ngaso sikhathi esizayo. Sengikhala isikhathi kuTestament elidala sikhala isikhathi esinjani? Esizayo. Yeah. Kulesithembiso bani uJehova athembisa ubana uzakwenzela abantu bakhe ngesikhathi esizayo. Asike sikhangele nalama verse sibonthi sinika isincedisa njani ukuphendula lo mbuzo.
Isaiah asiqale ngoNahum 24 verse lika 14 uzasifundela uIsaiah 2 verse ka 2. okay Nahum. Numbers imilando ingqondo yami sisiya kuNahum imilando 24 verse 14 kusiya ku 19. Amanani 24 Yeah, verse 14 kusiya ku 19. verse 14 ithi, khathesi sengibuyela ebantwini bakhathesi, kodwa woza ngikuxwayise ukuthi kuyini okuzakwenziwa ngabantu laba ebantwini bakho ezinsukwini ezilandelayo. Right. Ngakho uBhalamu wasesitsho isambulelo sakhe, isambulelo sikaBhalamu indodana kaBhewori, isambulelo salowo omehlo akhe abonisisa kuhle, isambulelo salowo olalela ezwe amazwi kaNkulunkulu, ololwazi oluvela kophezu kukho konke, obona umbono ovela kumnini mandla wonke, ovela phansi ngokuzehlisa njalo omehlo akhe avulekile. Ngiyambona kodwa hatshi khathesi, ngiyambona kodwa kungesikho eduze. Inkanyezi izaphuma ivela kuJakobe, intonga yobukhosi izaphakama ivela ku-Israyeli. Uzacobodisa amabunzi kaMowabi, izinkanyankanya zamadoda wonke kaShethi. U-Edom uzanqotshwa, uSeyiri oyisitha sakhe uzanqotshwa, kodwa u-Israyeli uzakhula ngokuba lamandla. 19. Yeah. Umbuso uzavela kuJakobe njalo uzabhubhisa abaseleyo balelo dolobho. Siyabonga. Kuyana leyi iverse sisifumanani maqona lesithembiso sesikhathi esizayo. Singakezwa uYesaya. Membe okuvezwayo lapha ngimigce emibili. Yeah. Ithi insuku zokugcina nensuku ezizayo. Right. Insuku zokugcina lensuku ezinjani ezizayo. Konke kusitsho iminyaka ephambili. Njalo kusitsho ufuna leminyaka eminingi ephambili. Kusitsho ukuthi ekuzeni kukaJesu Kristu okokuqala yikho ke esigabeni lesi esizayo esokuphawula insuku zokugcina lokuphawula nxa sifunda eTestamentini elidala kuphawula insuku ezinjani ezizayo. Uzakuza uzakuqeda uzakubhubhisa. Yikho lokho esikuzwayo ukuthi hayi nxa kufika lesi sikhathi kuthi ukuthi izinsuku zokugcina ezithenjiswayo lapho. Yes. Okay. Nxa ufunda ke uIsaiah Isaiah 2 verse ngelika 2 kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba iphakame kunamagquma nezizwe zonke ziyakugobhozela khona. Abantu abaningi bayakuhamba bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova, endlini kaNkulunkulu kaJakobe. Uyakusifundisa izindlela zakhe, sihambe emikhondweni yakhe, ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Siyabonga. Ngibona ilokhu igcwalisa ebesikhuluma ngakho ngaphambilini. Sifumana silethemba bani ngezithembiso ikakhulu uma sinanzela ukugcwaliseka kwalezi zithembiso, isithembiso sendodana kakhulu. Ikakhulu ukufa kwayo lokuvuka kwayo ukuletha ithemba bani kithi namhlanje ekufeni lasekufelweni kwethu esihlangana lakho. Yanjabulisa kakhulu indaba le mfundisi ngoba kuthiwa uthembisile unjani uthembekile. Ngakho wathembisa ukuthi njani uzabuya lapha azosifela asihlenge esonweni abe sevuka njalo eyesilungiselela izindlu. Uthi bheka ngiyeza masinya ngizolithatha ukuthi liye ekhaya lami. Njalo futhi izithembiso lezi ziyenza abantu babe lethemba. Ngithathekise futhi laphana kumanani esike sambala khona esithi uIsrayeli ngakho konke anti wayekhulumile ukuthi uzabhidliza ama-enemies ka-Israyeli. Wabuye wabhidliza u-Israyeli wabalani lamandla lokholo elokuthi njani othembisile uthembekile. Ngakho lathi nxa esethembisile kanje so sikhudumala ngoba izikhathi lezi sesiphila kiso njengamaHebheru zinzima kakhulu. Times of ama-persecutions siyakubona kwezinye indawo. So izikhathi lezi zenza ukuthi abantu banjani babe lokholo ukuthi hayi uyeza
behlale bengapi besethembeni. Yebo. Maybe sikhangele isikhathi. Yeah. Thina sithe uJesu esize emhlabeni waqalisa lokho esithi the last days. That's right. Insuku zokuphela. Yeah. Kodwa ensukwini zokuphela kumele kufike lokho esithi thina the end time. Ukuphela kwani kwesikhathi. In the last days ensukwini zokugcina, sithola uJesu esiza ezokufa. Wafa wasevuka kwabafileyo, wenyuka waya ngaphi wayezulwini. Kuthe sekwenzakele lokho umbuso kaNkuluNkulu weza waphila phakathi kwabobani kwabantu. Ngezinye indlela lokhu kwenzakala in the context of kumbe ngaphansi kwesiqu sensuku zokugcina. Kodwa ekupheleni kwesikhathi sizathola ukuthi uJesu uzavusa abantu emhlabeni, isithembiso esimangalisayo ukubana at the end of time uJesu uzakuza ekugcineni kwakho konke avuse bonke abantu abalalele esandleni sakhe. Ebesedala kutsha izinto zonke, ekudaleni kutsha izinto zonke umbuso wakhe uza kumiswa ume kokuphela. Njalo futhi lezo ukuthi thina sile privilege yokuthi ezinye izithembiso sizibonile. Angithi bakhona abafayo abalalayo bengazange bambona ubani Lokho kuyasiqinisa. indodana leyo. Yebo ngoba sesikubonile kusemehlweni ethu. So kumele kusiqinise sibili kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu. Akusifundele njalo uHebrews 1 verse 1 uzayiphinda nje ngoba sabe silokho esidlalela kuyo uHebrews 1 up to verse 3. Verse 1. Kudala uNkulunkulu wakhuluma kubokhokho ngabaprofeti ezikhathini eziningi langezindlela ezehlukeneyo. Kodwa ngalezi zinsuku zokucina ukhulume kithi ngendodana yakhe ayibeka. Khonapho. Asike sike sigxile kundaba yokuthi ukhulume kithi ngendodana yakhe. Kudala wakhuluma ngezigaba ezehlukeneyo abaprofeti ukhulume kithi ngendodana yakhe. Ngayiphi indlela ekhulume kithi? Okay, siyabonga mfundisi. Sizananzelela ukuthi uNkulunkulu kusukusela uqaliseni udala wona lo mhlaba wayevele lokho ekhulumisana labantu. Lapha siyavezela ukuthi ngabaprofeti kodwa ngalezi insuku zokucina ukhuluma kithi ngani ngendodana. Injongo yokuza kukaJesu lapha emhlabeni ibikuveza uNkulunkulu lothando lwakhe. So nxa indodana isibuyile isigcwalisa lokhu okwakukhulunywa yini ngabaprofeti okubhaliweyo ku-Old Testament, okuyikuthi phakathi kwendlela zonke uNkulunkulu ayeziveza ngazo le endodana iyazwisiseka kakhulu ebantwini kumbe iyamveza kakhulu uNkulunkulu, yikho engikutholayo. Siyabonga. Ukhulume kithi ngendodana. Now ungakhuluma ngokukhuluma, singakhuluma maybe ngeverbatim, amazwi aphuma ngaphi emlonyeni. But inkulumo kakhulu ayamanga emazwini. Yikho esikhiweni kwesinye isikhathi bayathi action speaks louder than words. Izenzo zakho ziyakhuluma ukwedlula ini amazwi. Indlela ukhuluma kithi ngezenzo zendodana. Alright. Ngokuzibonakalisa nokuvezwa kwendodana ethenjisiwe. Ukuphila phakathi kwabantu nomsebenzi awenza phakathi kwethu njengabantu uveza uNkulunkulu lobukhosi bukaNkulunkulu ezimpilweni. Yona leyo kanye esikhulume ngayo ukuthi amanani athembisile ngayo lozayo. UIsaya uthembisile ngalo njani? Ozayo. Ku-Abraham, ku-Adam wathenjiswa. Ngathi sekhuluma kanjani? Yikho engikuzo ukuthi. So akukhulunywa ngokulotshiwe elizwini kuphela. Ngitsho nesimilo sakhe. Ngitsho nemisebenzi yakhe. Konke lokhu kuyakhuluma kithi thina esiphila namhlanje. Kukhona okusifundisa khona thina esisaphilayo namhlanje. Ufuna ukuthini? Hayi, bengibona mina uThixo oluthando kakhulu lapho. Ngoba ukuthi abuye azonjani azosifela futhi lapha and kulo thando olukhulu khona lapho kule promised son ebuyileyo. Siyabo. Kanti
lona lo lizwi elabaprofeti lagcina nini nxa sokusiza ekucineni kathi sekhuluma kanjani ngendodana lona laligcine nini? Sinanzelela ukuthi laligcine ngesikhathi sika Malachi. Okay. Kwasokuthatha isikhathi eside kusiyafika ekuzalweni kukabani? kukaJesu. Okay. Yes. Uma sicabangisisa kutshona ukuthi uJesu uNkulunkulu weza lapha bamba lokho uJesu enguNkulunkulu weza lapha emhlabeni. Kungenxa yani leli qiniso livusela ithemba elikhulu kithi na? Maybe ungathola ukuthi ufunde eBhayibhelini abaningi bathi bona bavumelana le mfundiso ukuthi uMoses ngumprofeti wokuqala. So kusukela kuMoses uzoyefika kuMalaki uphosa iminyaka yakho ingaba yinkulungwane. Usuke lapho usucine kuMalaki kuhlala iminyaka engu400. Kungela lizwi, kungela mprofeti, kungela information, kungela daba, kungela lutho. Uthule kuthe zwi. Nethembe ebantwini alisekho. Abantu abasakwazi ukuthi kanti vele siqonda ngapi, siya ngapi. So ukuza kukaJesu Kristu ezophila lokuvezwa kwakhe lapha kuletha isibindi esimangalisayo ukuqondisa abantu endleleni yevangeli eqotho, endleleni yokuphila ehlambulukileyo, endleleni ensindiso lokusindiswa kwezizwe nomhlaba. Maybe singezelela khona lapho sithola ukuthi i-audience ekaPauli nxa ebhala lapha ngabantu abaphakathi kohlupho. Yeah. So kungabantu abaphakathi kohlupho mhlawumbe sebengabona sengazathi balahliwe. uNkulunkulu kalathandwa. But isenzo sikaNkulunkulu echiya izulu. Esiza lapha emhlabeni ezohamba emhlabeni aphile labantu. Kutshengisa ukuthi unguNkulunkulu onakayo, uNkulunkulu lothando. So nxa kule message abantu abayidingayo nxa bephakathi kohlupho yikuba kwazi ukuthi uNkulunkulu kabalahlanga. uNkulunkulu uyabathanda. Siyabonga. When God is silent, he is still present. Nxa uNkulunkulu ethule ukhona phakathi kwethu. Akusho ukuthi uthule. Hayi. Ngakho even labalaleli bethu abasilaleleyo khathesi the same message futhi lokhu ifika kibo ukuthi uJesu olothando onjani ukhona. Siyabonga. Ngiyabona mana siyacabangisisa sibili ngoNkulunkulu wezapha emhlabeni. Akusifundele verse 2 lo verse 4 oka Hebrews 1. Verse 2. Kodwa ngalezi zinsuku zokucina ukhulumile kithi ngendodana yakhe ayibeka ukuba indlalifa yezinto zonke yona adala ngayo izulu lomhlaba. Indodana iyikubenyezela kwenkazimulo kaNkulunkulu. Akufaka umuntu wakho khonapho. Into esingithathekisa le. Yokwenza njani? Yokubenyezela kwenkazimulo kaNkulunkulu. Kutshoni khona? Sithola lapha isifundo esimangalisayo. Okwakuqala esikuvezelwayo lapha ukuthi lokho kukhanya kumbe le nkazimulo yinto ebonakalayo ephysically. So siyathola ke nxa sifunda ku-Old Testament uNkulunkulu uyaziveza ngendlela ezinenge ezehlukeneyo. Kwesisikhathi kuyabonakala the pillar of fire, kubonakala lokhu lalokhuyana. So sesikuthola ke nxa siqathanisa lo Jesu. uJesu nxa esemhlabeni iBhayibheli liyamveza ukuthi uyikukhanya kwani? Uyikukhanya kwezwe. So esikutholayo ngamafitshane lapha mfundisi labalaleli lathi sonke abasibukeleyo yikuthi umsebenzi kaJesu esiza lapha emhlabeni ngokuveza lokho uNkulunkulu uBaba ayikho khona. So imisebenzi kaJesu njengoba ekhuluma umfundisi uNdlovu, umsebenzi kaJesu lakho konke ayekwenza kuveza umsebenzi kabani? Kuveza i-character kaNkulunkulu. Okay. Uyokukhanya. Yeah. Akula sikhathi embalini yomhlaba lapho uNkulunkulu nenkazimulo yakhe engekhoyo ebantwini bakhe. Ungafunda iTestament elidala. uNkulunkulu wayekhuluma lenceko zakhe. uNkulunkulu wayekhona, nguye odlala indima emangalisayo ekusindisweni kwalabo abantu abaphila eTestamentini elinjani elidala. Ungeqele eTestamentini elitsha sithola uJesu
kunguye opresent. Ku-Old Testament God is present. Ku-New Testament uNkulunkulu uJesu Kristu he is present. So sithi thina ukumenyezela kwenkazimulo kuveza ubukhona bukaNkulunkulu. Yikho sekutsho. Wasuthinta ubana kuTestament elidala yikho sisiyo uchasa khona ngaleyo ndaba yokubenyeza kaNkulunkulu. Maybe engasifundela uExodus 24 verse ka16 manenge amavesi kodwa sithinte kuphela u16 no17 ukuphawula lokho esanibona sikhuluma ngakho. Exodus 24 verse 16 no17. Verse 16. Inkazimulo kaJehova yagcwala entabeni yaseSinayi. Iyezilembesa intaba okwezinsuku eziyisithupha. Kwathi ngosuku lwesikhombisa uJehova wabiza uMosi eseyezini. Yayizwa indaba. Iverse lethu kaHebrew lithi lona lindodana ikubenyezela kwenkazimulo kaYesu. kaNkulunkulu. Lapha entabeni kwakhanya inkazimulo kabani? Kaba. kaThixo. Umbuzo wami yikho lokho ngibuza ukuthi kanti vele khona kokutshoni zwanini nditshele. Kukwenzakala edolobheni lakoBulawayo kulaba abayazi iBulawayo. Kwakuthi intambama kube lokunye ukukhanya thize awubona kuqonge emayezini. Ungakulanda lokho kukhanya wawuthi ukuthi hayi ngabantu abamemezela imigido yabo. Kukulethela entweni njengana leyo. Nxa ngilalele lapha ngizwa sikhuluma ngokuthi inkazimulo kaBaba entabeni. Usukhulume kabanzi ukuthi kuveza ubukhona kabani bukaNkulunkulu. Kuyini okumele yileyo nkazi ikakhulu nxa sesikhangela kuncwadi yamaHebheru. Ungaziphi indlela uJesu siba inkazimulo ukubenyezela kwenkazimulo kaBaba. Ngathi manje ungayithatha yena. Maybe yikuvezwa kukaJesu Kristu. Ukubonakala kukaJesu Kristu ngokunye sikuvezelwayo la. Xa ungahamba ezingela uthwele ithorch ebusuku siyazingela inyamazana. Ubusulight ithorch yakho uphandle inyamazana. Kuthi ukuthi 1 ule torch ithorch yakho ekuvezela ini ukukhanya. Ngezinye indlela uNkulunkulu ukhona kodwa kulenkazimulo ehamba lobani loNkulunkulu. Konke lokhu kuvezwa ukubana yizinto ezifunyanwa lapho uJesu anjani akhona. Ngempilo kaJesu siyavezelwa konke khonoko. Inkazimulo kaNkulunkulu noNkulunkulu ukubana naye futhi unjani ukhona khona. Alright, siveze isimilo sikaNkulunkulu. Yebo. Yazi ngithathekiswa lilanga mfundisi. Alright. Nxa ilanga lichisa phandle thina yikwini esikubonayo. Kubonakala ikwini ukukhanya lokhana. Angithi so into engizama ukuyitsho lapha ukuthi ukubonakala kukaKristu eyinkazimulo kaNkulunkulu and kufanana lani lelanga lokukhanya kwelanga. Vele kawungeke ukhulume ngani ngokukhanya kwelanga ungasakhulumanga ngani ngelanga lakhona. So yikho ngisisho ukuthi uJesu uthe ebuya emhlabeni ebezoveza ini ukukhanya ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Okay, siyabonga. Uveza ubuNkulunkulu kabani bukaNkulunkulu. Kungencane kuyinto eqhakathekile kuba uJesu aveze isimilo lenkazimulo kaYise. uJesu sitshelani maqonana lokuthi uBaba unjani? Ungawugcwalisa umpendulo yakho umbuzo impela kade uyitsho kathesi. Kukasiveza ukuthi kanti yena uBaba unjani? Uqhakatheke kangakanani? Simbonile uKristu ephakathi wethu. Simbalile njalo esenza izinto evakatshela abantu esenza izinto nje lokukhana njani ezinhle kakhulu ebonakalisa ukuthi uKristu ungumuntu onjani. Ubuyile lapha wasifundisa ukuthi yena is a good shepherd. Wasibonisa ukuthi futhi uyikwini ulindlela uyiqiniso njalo. Ngakhona lokhana ukuthi ubuyile wabonisa abantu ukuthi uliqiniso uluthando. Sibonile ubani uNkulunkulu. Ngeyindlela uJesu Kristu nxa simkhangele sibona uNkulunkulu ngothando lwakhe, sibona uNkulunkulu ngakho konke asenzela khona. Ngibone madoda labo mama
kunzima phandle la. Kakhulu. Isono sibhahile. Empilweni yesono nasemhlabeni wesono kuzophakanyiswa uJesu oyisithembiso. Ngezinye indlela uJesu laye nxa esiza ubuya aveze inkazimulo nokukhanya kukabani, kukababa, kukaNkulunkulu, ukuze imideni, ukuze izimuli, ukuze abantu baze kukhanyeni, baze enkazimulweni kabani, kaNkulunkulu, bese besila baphephe ekubhubheni nasesonweni. Enye indaba eqhakathekileyo mfundisi nxa sesikuletha ezimpilweni zethu. Sithola isifundo esimangalisayo. uJesu waveza lokhu baba ayikho khona. Thina njengamaKristu kukhangelelwe ukuthi siveze emhlabeni lokhu uJesu ayikho khona. Kufanele ukuthi abantu emhlabeni nxa bengibona, nxa bekubona mfundisi, bebona uMadawu, mfundisi uNdlovu, kufanele ukuthi babone inkazimulo kabani? EkaKristu. Kuchiya i-challenge. Omnye lomunye ahlolisise impilo yakhe ukuthi kambe abantu nxa bebona mina babona bani. Kutsho ukuthi nxa abantu bengasabonanga uKristu angisavezanga isimilo sikabani? Kanti-ke uJesu weze emhlabeni waveza i-character kaNkulunkulu, lothando lukaNkulunkulu. Lathi kasenzeni wona lo msebenzi njengamaKristu okuveza isimilo sikaJesu lothando lukaNkulunkulu. Ngiyakuthanda lokho ukuthi uJesu weza waveza ukumenyezela lenkazimulo kabani? Kababa. Lathi njengabalandeli bakhe ngikuzwa ugatsheni esithana lathi nxa singabalandeli baKristu kumele sifuze uKristu. Siveze inkazimulo ukumenyezela kabani wakhe kwaza kwakwenza wamomothela. Now elimini lesiGreek ibale lisetshenziswe lapha ngukatakrem. Kuveza the express image. Umfanekiso qho okaNkulunkulu. Ngezinye indlela uJesu nguNkulunkulu. Yikho esikuvezelwayo lapha. Nxa ngingathatha umfundisi ugatsheni lapha bese ngithatha isithombe sakhe ngecamera ngisifake lapha, obona isithombe ubona ugatsheni, ubuso bakhe ubone yena exactly xathu ngokufanana kwakhe. Ngezinye indlela uJesu uza emhlabeni ukuzoveza ubukhosi basezulwini nokuzoveza uNkulunkulu emele izulu xathu. Akusifundele isihlabelo ngo4 ivesi ka6 lesihlabelo ngo36 ivesi ka9 sizwe ukuthi kusincedisa njani ukuzusala inkulumo esandubana sikhulume ngayo manje. Isihlabelo ngo4 ivesi ngelika6 lesihlabelo ngo36 ivesi lika9. 4 verse 6. Isihlabelelo ngo4 ivesi lingelika 6 ithi abaningi bayabuza bathi kuvele ngubani ongasitshengisa ukulunga na? Sengathi ukukhanya kobuso bakho kungakhazimula phezu kwethu o Jehova. Nansinda. Ngubani ongasitshengisa njani okulunga na? Kungathi ukukhanya kwakho kunganjani? Kungakhanya phezu kwethu. Inkulumo elethwe ngugatsheni. Akusifundele u36 verse ka9. Ngokuba ukuwe umthombo wokuphila, ekukhanyeni kwakho siyakubona ukukhanya. Ekukhanyeni kwakho siyakubona kunjani? Ukukhanya. Wena leyo kodwa sizwisa njani? Now mbona kuqhakathekile ukuba isibonelo. Alright. Ekukhanyeni kwakho siyakubona ukwenza njani? Ukukhanya. Ngezinye indlela uJesu beyisibonelo esenza abantu bafunde okuhle. Nathi kasibe nizibonelo ezinhle ukwenzela ukuthi umhlaba ufunde kithi ukuthi ukuba ngumKristu impilo enjani, because thina sibizwa ngoKristu silesibongo sikuthi Kristu ngoba singabalandeli bakabani bakaKristu. Kasivezeni uKristu lapho esikhona nalapho esiphila khona. iBhayibheli bese lisithi thina siyini sizincwadi ezibhaliweyo ukuthi abantu kumele banjani babale. Ngakho abantu kumele bebale okuhle esiyabe sesikufunde ngapi kuKristu. Ake sibuyele sike sibale uIsaya 44 verse ka24.
uzabala futhi lo 45 verse ka18 44 verse 24 24. Nanku akutshoyo uJehova umhlengi wakho owakubumbayo esiswini. Mina nginguJehova owenza izinto zonke, owenza amazulu eyedwa, owendlala umhlaba eyedwa. ibambeni injalo ohlufunde lo 45 verse ka18 ngokuba usho kanje uJehova owalidala izulu onguNkulunkulu owawubumba umhlaba wawenza wawumisa engawudalelanga ize wawubumba ukuba kuhlale kuwo uthi nginguJehova akekho omunye. siyabonga kuyini esikufundayo njalo okuqiniswa yincwadi yamaHebheru ngokudalwa komhlaba lokugcinwa kwawo lomhlaba ikakhulu nxa sesifunde lala amavesi esandibona siwabale manje ivesi lika Isaya ngo44 ivesi ka24 lo45 verse ka18 maybe ungasibalela lo NEHEMIYA 9 verse ka6 ukuze sihlanganise kahle linkulumo esithola la. Nehemiya Yeah, 9 verse 6. 9 verse 6. 9 verse 6 uthi wena wedwa unguJehova wenza amazulu kanye lamazulu aphezulu kukho konke lazo zonke izinkanyezi zawo umhlaba lakho konke okukuwo izilwandle lakho konke okukuzo uyapha ukuphila kukho konke lamabandla wonke asezulwini ayakukhonza. Asike siwacubungula amavesi lawo ukuthi athini ngomdali owadala njani enguye yedwa enguye uNkulunkulu kuphela. Kuyini esikufundayo njalo okuqiniswa yincwadi yamaHebheru ngokudalwa komhlaba lokugcinwa kwalo umhlaba ngiyaphambili lokho kuvumelana njani lamazwi athi wadala lumhlaba yedwa njalo nguye yedwa uNkulunkulu avumelana njani lamazwi le Testament elitsha kuncwadi yamaHebrews 1 verse 2 lo 3. iBhayibheli lapha liyasivezela enye into eqhakathekileyo okumele sibambe ngendodana esifunda ngayo ukuthi ingumdali. Okay. uJesu ongumdali. Kwesinye isikhathi kulezi imfundiso ezikhona ezibhoda emhlabeni. Yeah. Ukuthi uJesu ungumuntu kasiyo uNkulunkulu. Kulabantu abakholwa ukuthi uJesu kasiyo uNkulunkulu. Uyindodana. Ukuba indodana yakhe bamfaka esigabeni sokuthi kasiyo bani? Kasiyo uNkulunkulu. Kodwa esifundweni lapha siyathola ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyasivezela ukuthi hayi indodana ekukhulunywa ngayo le ngumdali. uNkulunkulu edala umhlaba wadala uNkulunkulu le ndodana la enjani futhi idala bebonke. Okay. uJesu wadala uNkulunkulu baba laye wanjani? Wadala. Yikho sikuthola esifundweni. Kuyinto eyingozi kakhulu ukuthi abantu bengakuzwisisi ukuba ngumdali kukabani? KukaJesu. Ukuba ngumdali kukaJesu kuqhakathekile ukuthi sikuzwisise ngoba nxa engasiyomdali kaqualify ukuthi azofela ini abantu lapha emhlabeni ezolweni. Okay. Okumenza aqualify kumbe afanele ukufa esiphambanweni kungenxa yokuthi ungubani? Ungumdali. Umthetho lwanowoni wayo uyisimilo sikabani? Esakhe. Yikho lezi ngilose zingaqualify ukuthi laphana zivolunteer ukuthi zizofela ini umuntu. Ngifuna ukuzwisisa kakhulu ukuthi nxa kuthiwa wadala lumhlaba yedwa uyedwa utshoni. Ngibuye futhi ngikuqathanise lencwadi kaMaHebrews 1 verse ka2 ka3 lapho kuthiwa yena lumhlaba wadalwa ngaye. Sekuphatha njani khonokho? Well lapha nxa uxeganisa uIsaya Yes. umxeganise lo NEHEMIYA ubusuhlanganisa namaHebheru uzathola ukuthi kunoJehova odalayo ongumdali njalo kunoJehova osustainayo ogcina
umhlaba wonke. Okay. Now ungahamba kumaHebheru ngale sithola indodana engumdali. Alright. Njalo futhi egcina ini umhlaba. Impawu lezi ezimbili ziyatholakala kundodana, zitholakala futhi la kubani la kuJehova, na kuJehova eTestamentini elinjani elidala. Ngezinye indlela lapha sifunda ngokujulileyo isiqu sikaNkulunkulu, ubuthathu bukaNkulunkulu, ngoba ekudaleni, ngoba izinto zonke zadalwa nguNkulunkulu. Ngakho ke endalweni lapha sithola ukuthi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu uMoya oyingcwele, bonke they are present, bakhona ekudaleni. Yikho kuGenesis nxa sifunda ngo1 ivesi ngilika 26 uthi yena kasenze kutsho ukuthi akusomuntu oyedwa kodwa isiqu sika uNkulunkulu lapho okumele bonke bebathathu benze. Azethi futhi lapha noJesu osebone mina usebone bani futhi sebone uBaba, ngoba mina lo Baba senjani simunye. Okay, ngiyakubongela lokho. Bevele sithi ngizakuza kuwe ubana usichasisele ngayo leyo ndaba. So akula umuntu okwabonakala ehambe ngethethana kasenze imota kodwa ngemi ngedwa. Hayi, Akufuni. Kusobala ukuthi ekudalweni komhlaba lesikuwo kwaba lokukhulumisana, kwaba le committee okuveza ukuthi kudalwa kathi pho nxa uthiwa yedwa kutshoni. Awi uchile ukuthi kulesiqu asike sicubungule yona le ndaba ukuthi yedwa uNkulunkulu yedwa kuhamba njani uyedwa ngese ngifuna kathesi. Maybe ibala elisetshenziswe nguNkulunkulu. uNkulunkulu uyedwa. Yikho ke ungafunda ngamaJuda namaHebheru zathola ukuthi ngabantu abakhonza uNkulunkulu oyedwa, bakholelwa kuNkulunkulu onjani oyi-one. Ngezinye indlela uNkulunkulu oyedwa singamfananisa ke le triangle elamakona amanjani amathathu, ukuthi yikho siloNkulunkulu uBaba. Nti yalizwe ibale lithi uNkulunkulu elimele uNkulunkulu onjani oyedwa, uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu uMoya onjani oyingcwele. Ngendlela siyavumelana ukuthi uNkulunkulu libizo labo bonke bebumbene bebathathu. Nxa ukhuluma ngoNkulunkulu uthi uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu njani uMoya oyingcwele. Buthathu babo nxa sisikhuluma ngokudala uyedwa lo umele ubuthathu babo ngoba ngetitle kathi nguNkulunkulu. Yikho sivumelana kukho. Yikho kanye. Alright. Ngubani sibili oba ngomdali singakhangela uHebrews 1 verse 10. Ithini Hebrews 1 verse 10? Hebrews 1 verse 10. Njalo uthi ekuqaleni onkosi wabeka isisekelo somhlaba lamazulu angumsebenzi wezandla zakho. 1 verse 1 and 2 uyiqathanisa lena lo. Verse 1. Kudala uNkulunkulu wakhuluma labokhokho ngabaprofeti ezikhathini eziningi langezindlela ezehlukeneyo, kodwa ngalezi zinsuku zokucina ukhulume kithi ngendodana yakhe ayibeka ukuba indlalifa yezinto zonke, yona adala ngayo izulu lomhlaba. Okay, le umbuzo sesike sawuxoxa sawudinda kanengi. Ekela ngibuze lokhu kanti yena yiphi eminye imisebenzi uKristu asenzela yona kulo umhlaba na? Yiphi eminye imisebenzi asenzela yona ngaphandle kokudala? Ngaba khona yini eminye imisebenzi asenzela yona uKristu? Umasibanda lokukhuluma Umsebenzi uThixo asenzela imningi kakhulu. Indodana asenzela imningi kakhulu ukuthi nxa ngaqalisa ukuyibala kodwa ngizafisa ukuthi ngikhulume ngaleyo ukuthi uyasifundisa and yena ulesifiso sokuthi njani wonke umuntu atholakale kuleli lizwe elinjani esiyakilo eseliseduze. Ngakho futhi uyasifundisa ukuthi kumele siyenzeni ukuze singene kulelo lizwe.